Sanibona nengane zakho, sokhuluma ngeJericho la, ibandla laseJericho lamaSwati, iZayoni. Uma sizobheka iZayoni la zaseJericho, abantu abawulalelayo umoya kakhulu ukwedlula bonke abantu abasuke bekhona ezweni, noma kuthiwa ngabe ubafica ekutheni ukuthi balalele noma bakhona kukhona le simo sezinto othola ukuthi bathatha besilalele besifaka egazini, bafaka le-T_V, bafaka letilwane noma bafaka ini ini, kodwa kusalayo balalele ukwedlula nina, banitshele kuyikhona khona okuyikho futhi abageji emoyeni. Lonto fanele uyazi nento kuyiyona efake ibe i-challenge kuwena, wena othi ungumuntu kamoya, nowena ukuthola ukuthi ufuna ukuthi ukwazi ukuthi udlule labantu kuyibona bona abathi bawuchibela umoya. Hlala-ke emoyeni. Ngiyathokoza ndawonye.